Was kann dazu beitragen, Kraftstoff zu sparen und die Umweltbelastung zu verringern? ነዳጅ ለመቆጠብና የአካባቢ ብክለትን ጫና ለመቀነስ ምን መደረግ አለበት? Durch vorausschauende Fahrweise zu einem gleichmäßigen Verkehrsfluss beitragen. የትራፊክ እንቅስቃሴውን ቀድሞ በማየት አንድ ወጥ የሆነው የትራፊክ እንቅስቃሴው እንዳይቋረጥ በማድረግ Schon beim Kauf eines Kraftfahrzeugs auf den Kraftstoffverbrauch achten. መኪናውን ስንገዛ ቀድመን የመኪናውን የነዳጅ ፍጆታ ማወቅና መጠንቀቅ። Nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen, mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. በተቻለ መጠን የህዝብ መንቀሳቀሻ መጠቀም፣ በብስክሌት መንዳት ወይንም በእግር መሄድ። ሁሉም መልስ ናቸው። እስቲ መልሳችን ትክክል እንደሆነ ነው። በትክክል መልሰናል። ይህ የ3 ነጥብ ጥያቄ ነበር።